afoku de shed we shall we cannot to the job the toro a jek anye abeya tomla Yehowa me jekroma subo me doliyo eye me kafu me nyanyebada woman no mila na ne kamatam yi kafu ejena Yehowa futopo dudu de shedi badura futopo dudu de shedi wado mushani wado futo de shedi damu fia abeya glen pastor marakunya hamabi owelo maba magbadura la Yesu Kristo bukoma mushani pastor nuwole mi ko balo baba nale magbadura na ba bije ka bije vraiment mi ko yila magbadura akelo fama de Afrika pastor Mwenye bijile kabije vumenya yolo. Bele dura ni attention mu yami glo mu ajejiro alo akpa alo fa den mi ko. Alo fa den. E mo wole mi ko Mi va je ko resi ma. Akpa alo fa den mo wole mi ko beja mi va. Ono file na je programa. Mo je programa. Oh Yehowa. Kafu je na. Yesu Kristo bankoma. Oh Yehowa ji pa ye dawola. On te voit nous chanou le mounia peu de doum. On te dit pas vivre dans les voies et il y a quelqu'un qui n'a donné ça. Regarde, on dit qu'on fait nous y au couvert. Regarde, te pour nous le Jésus Christ. Amen. Nous jamais qu'on couvert par lui. Regarde, te pour c'est quoi chez moi. Amen. Me plonia de wonchi. Amen. Nous y au couvert. Quelqu'un que tomba. Nous Jésus Christ. Amen. Parce que toi le Amen. 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 Ah. Yo, pastor Izan. Oh, manya mi ko la siba file lo. Lake mi we. Ah, mo ko message ona mi bo ya ko garura mi. Ta mi ko gara se viva via. Ah. Mi aglo no e mi chote pa mi atogbo mi aglo. E bi gbona so fun mo le mi ala gara si jire kai. Ga mo po da lo mi na mi on to chon. Le no dogbo ragba o de ta ko mi aglo no. Dogbo fo aklo ni ro. Oh, pastor Tela. Il faut anonymer pastor. Pour me gbogbo acho ni eji. Pastor, oh. Ni se mi ke mi ko aganya si godo. Mijo. Pastor le kana to. Kakara kala do ko menemi. Jesus Christ. E wa dunye Back to sender. Le Yesu Kristo bon ko. Pastor Gavinano. Mi bo mi agbodo ma nyanya. Asa pa lo fa dan. Abo mi je pro mi to gboda. Oh Yehowa. Po me obo. Etanege aponenyo no. Alapa. Monege wo. Aye mi semi kokwa. Ne gele wo si. Le Yesu Kristo bon ko. Me do gbara. Amen.